روز باش هوالین هجا تماشاوانین برومت سر اکران آروار تیوی به برنامه که روژه ویانو امجاره کردن به هفرانه ای رو به تایبتی برنامه که روژه تایبت ام دخوازم چه بکن چه ما جبرکو بلکه هونجی دشوپینن اف سه چهار روژه د مدیا جواکی ده زیده تی yani zede jinin aslında hey daha zede lazım bir nikaş kirin rojname vaneke nava parantez da dibêjim navê xwe Fatih Altaylı belki jwehin kes wê nas bikin daxuyanî ki qirêj dabû di derbarê Şeyh Said de ew daxuyaniya yan jî gotinên Fatih Altaylı tepkiyeke mezin ji alî Kurdava çêkir. Bêguman Kurd jî mafdarin tepkiyeke hêjî mezintir nîşan bidin. Ev sê çar roje di medya civakî da ev mijar hinekî tê niqaş kirin. Ne tenê Kurd niqaş dikin, her wihan nijadperestên Tirk jî vê mijarê niqaş dikin. Yani ew gotinên qirêj bêhurmet ku Fatih Altaylı derbarê Şeyh Said de kir li hember hemû Kurdan weke bêhurmetiyeke mezin hate dîtin. Lêbelê ji aliyê nijadperestên Tirk ve jî mixabin ew kes tê destekirin. Yani yên derbarê gotinên Fatih Altaylı ku derbarê Şeyh Said de got ji alî wan nijadperestan ve jî nijadperestên Tirk ve jî têne dubare kirin. Bêguman Kurd tepkiya xwe nîşan dikin. Sê çar roje di medya civakî de hema ji her beşên Kurdan insanan nêrinên xwe anîn ziman tepkiyê xwe raberkirin. Ez dikarim bêjim belkî ev cara yekeme dibe ku ji ber bandora medya civakî ve jî dema êrişeke li hember şexsiyeteke Kurd tê kirin weqasa Kurd tepkiya xwe raber dikin. Ev tiştekî baş e. Min bixwe jî ser malperê xwe yê medya civakî tepkiyê xwe nîşan kir û îro jî bi taybetî em li ser Arwar TV bi bernameya Rojev dixwazin li ser vê mijarê bisekinin. Hevalên hêja vê mijarê bi taybetî ez dixwazim ji keseke di dereca yekem de nêzik re biaxivim. Neviyê Şeyh Said keke Bedrî Firat bixwe niha bernama me de ye ez ê bi keke Bedrî Firat yani neviyê Şeyh Said re vê mijarê hineke biaxivim û dervê vê mijarê jî belkî em hineke li ser mijara bi taybetî hilbijartinên herêmî jî biskinin lêbelê esas mijara me ya bernameya Rojev îro êrişa qirêj ku li hember Şeyh Said hate kirine. Keke Bedrî roj baş. Roj baş. Tu başî hêvî dikim tu baş bî. Gelek spas hoş. Tu bixwe niha li Erzurumê ne? Belê li Erzurumê me. Belê navendê me. Navenda Erzurumê. Weke destpêkê de jî min got keke Bedrî bi taybetî yani vê bername îro bi te ra ez weke bernameyeke taybetî pêşwazî dikim. Tu dizanî êrişeke qirêj hate kirin. Bêguman ev yani tu çiqa jî neviyê Şeyh Said bî yani Şeyh Said ji bo hemû Kurdan qîmeteke mezin e. Lêbelê tu weke neviyê Şeyh Said weke keseke di dereca yekem da nîzîkê Şeyh Said de vê helwesta ew kesê jê ra tê gotin
Fatih Altaylı te çewa dît destpêkê em wilo bikevin nava mijarê. Rastî yani dem em siyaseta Türkiye qada siyasetê mêze dikin tiştê li hember Kurdan hember şahsiyetê Kurdê ku pêşengê wan bûne em bibêjin di nav Kurdan da rêberî kirine her dem li Kurdan rêber bûne di nav civaka Türkiye'de de dema ku hinekî partî hinek kesayetê ku dixwazin xwe derxin rojevê êriş li ser wan kesayetan tînin. Îro em dizanin Şeyh Saîd demê pêş da jî bi wî ewnayê di hêla nicazperestê Türkiye'yê û netewperestê wan û wek hinek kesayetê din hat çêkirin. Bi wî ewnayê em dikarin bibêjin demê pêş da wek partiya nicazperest MHP ve hat pêşanîn li pê wî Ümit Özdağ jî bi wî ewnayê demekî pêş da tiştekî qirêj zimanekî bi qirêj li pêşiya Şeyh Saîd bi kar anî. Dema dawî da jî em dizanin nasyonalîstê Türkiye yani îro bi navê xwe divêne TKP Türkiye Komünîst Partîsî bi viyan anî ziman en dawî da jî Fatih Altaylı li ser wî navê ku li qada ku lê de hat dayînê qada Şeyh Saîd digotin lê em viyan tiştekî lîstikekî din jî di wî ortêde em dikarin şîrove bikin wek partiya AKP viyan dema hilbijartin nêzik dibe bi vî karê yerek bi vî karê qewman di dest qewîmê wî da îro bi vî navê hat lêdayînê lê hemû êrişkarî di vî noktê da pêk hate. Em dikarin bibêjin ev ku ev nav dema 2012 da îro di dewsa wan da qeyûm hatiye bikaranîn li hêla hevşaraderê me da jî ev qadan navê Şeyh Saîd hatin lêkirinê gotin wek şexsiyetê Kurdê din jî hebû mesela wek Kolana Efrînê Qamişlo bi wî ewnayê gelek Kolanê Amedê nav hat lêkirinê lê navê qada Şeyh Saîd jî hat îro em dizanin derê çiyê da wî demê hêla Osman Baydemir va nave qada Şeyh Saîd hat yani bi Tirkî dibêjin dax qapî di vî warê da gelek hevşarader û siyasetmedar û endamê meclîsa şaraderî ve ewnakî hatin tewanbarkirin û di qada dagehê da hatin dagehkirin li wan hinek kesan jî di vî warê da ceza li wan hate. Peki ew navê ku dema Osman Baydemir da li qada deriyê çi ye yani dax qapî qada Şeyh Saîd nava qada Şeyh Saîd îro bi wî ewnayê nav jî hat têkirinê guhertin ew nav guhertin belê ew qada anha bi wî ewnayê fermî tê ew kirinê yani tê bikaranînê qada Şeyh Saîd îro herkes jî bi wî ewnayê dizane li derê çiyê li hemberê cî ku îro em divêne gorê wan hevalbendê Şeyh Saîd tenê li wê nîşankirinê li hemberê wî derî qada Şeyh Saîd heye. Yani îro vî tiştê AKP bi vî ewnayê derxist rojevê îro em dizanin di binê viyan da hinek mesela çi heye tu çawa çi difikirî ev lîstikê îro em dizanin îro hilbijartinê heremî demek nêzma ye yani di vî warê da sîstem û alîgirê sîstemê dixwazin dîsan li Kurdistanê xwe bi bandor bikin dixwazin li Kurdistanê cîkî ji xwe re çê bikin yani
دمی پیش دا ام بیجن ده هلا شارداریان دا گلکی سرکتی می گلکی باش چه بون دوی واره دا جهنه که ماسی و شاشتی می چه بون لی دما 2019 دا جهنه که شکاندن چه بون لی دوی واره دا هم دخوازن یعنی ام بیجن کرد جاردن دخوازن او تشتا کو شکاندن اکو هات چه کرنه دست بخن دوی واره دا ایرو سیستم جی دوی آلی دا دخوازه هنک خبات و کاریان هیه لیستی که لسر کردان لسر شخصیت کردان بی اونای دم تی بکار آینی دو جبهه ایرو هاتیه چه کرنه ایرو هم دزانن نتو پرست وان و ناسیونالیست وان هر دو جید یک جبهه کی شخورا مخالفت کی بکار آنینه لهمبر وک AKP وک حسکری کردان را واددن وک آلیگری کردان را واددن دبی هرمی دا به راستی اونینه یعنی ایرو کرد تریدا شیخ سعید هم ببیجن گوریوان ندیاره یعنی دبی واره دا هنک جاران دهلا پارتی و هنک باروی آمده و سرلیدان ها چه کرن جبو کو شونا گوره وانوارن راوا کرنه نه AKP سیستما ایرو ترکیه به باندوره ویتشته پک نانین یعنی راوا ندان گوتن امنزانن her yeki به اوناکی جدر خود دور خستن یعنی تو کس لوی اوا شونا گوران خودی در نکد نه اوان ولایت اوان نجی وزارت هندر نجی وزارت دادگاهی دیوی واردا تو برسه کی ارانی ندامه دیوی واردا جی ایرو دخازن ده حرم دا دیسان ده سلاکتاریا کردان بشکنن دیوی واردا کرد همو گرکا دوی واردا زیده هیشار بن یکی تیکی لهمبر وان ایریشان چه نبه به اونایی که یکی تی دا لهمبر آن رابون چه نبه او هر دم بیوی اونای ایریش لسر مبکن ایریش لسر نرخی کردان چکا سنن او ایریش لسر وان وره بکارانین yani keki بدری تو دوی جی به تایبتی او وکه پارچه که سیاست دا AKP دوی دمیده او مجار وها خستن روژوی بله یعنی ایرو هم دبینن ایرو تشتاکو یعنی دروتی کی سیاست تا کی دروتی رو دمشینه اگر کو دوی واره دا راست دل به صمیمیت تا کی و هم بره اول شونا گوره کو شیخ سعید و حوالبند دوی واره دا یلکی وقت انسان دینجی پیشنگ کردان دم پیش تا هاتنه شهید کرنه گوریاج ندیارن یعنی دوی واره دا اگر کو دخوازه لهمبر کردان لیبوری نه که بخوازه سری دا شونا گوریوان گرکا تسلیم گلی کرد بکه بیجه اب شونا گوری ورن لی خودی در که جبو ویانجی گلک جاران سرلیدان چه بون اونایی که برسه وان سرلیدان نهاد داینی ایرو را دول سر ویتشتی از ناوکی لویان دکم هنکی جی نجاس پرست و وک ناسیونالیست وان در دیوار داجیش خورا دلفته که دبینیم سر کردان جی شخصیت وان کسایت پیشنگ کردان ریبری گلی کردان بیوی اونا ایریشه کی چی دکن اب ایریشی ده معنا کو اوه به دست وانا AKP به اونا کی باش ده حرم دا بدن ناسکرنه جویرا جی کی چی بکه ام دزانن اب 100 ساله کو کمارا ترکیه کتیه سالا عصر دویمین نه حتی روجا ایرو او تشتاکو امبیجن کمالیست تر در ناو کردان دا جی کشورا چه نکرن ده او رولا کو ایرو
ده سیستم به اونایی که ناو کردان دا جیبی که وی کاری هانی دایه AKP جی هنه که به دست وان devdorê ku îro êriş dikin destê wan ve dixwaze li herêmê ji xwe re cîkî çêbike. Di vî warê de hinekî jî Kurdê hêla xwe jî derxistine. Mesela wek Kurdê ku ol li ser olê hereket dikin wana jî girtiye hêla xwe bi vî ewnayê di nav Kurdan da ji xwe re ew ê cîkî çêbike. Yani peki Bedri, peki yani AKP vi avayı embejin yani ligori şirovaya te Fatih Altaylı heneke ligori siyaseta kırış ya AKP embejin tevgergaya wan gotunin kırış ani zaman yani vi avayı AKP bi taybeti bi erişkirina şahsiyetin Kurdan bi erişkirina Şeyh Said و بکار بد هرمی داش خورا باندوره که چه بکه یعنی و بکه فیده AKP راستی ده هرمی دا ده هلا کردان دا اگر آلیکاری کی دسته کی نه داین دورا دا نکاره جی بگره ایرو هم دزانن اوا شر جوهیانو فلسطینان هیه دوی شهر دا ایرو ام دبینن همو خواپیشاندانی کو چه دوه ده حرم کردستان دا تیچه کرن یعنی ناچه لعنقره لإزمره لمرسینه لإستانبوله لهیلا قره دنیز چینا که ده هیلا کردان دا وان پیشاندانان چه دی که سدم جی اوه کو کردان دخوازه دوی واره دا هنکی در بخواه بکاش بکه دوی واری دا جی هنکی آلیگری AKP هنن هنک دا هیلا کردان دا آلیگری وی هنن هنکی جو وقت نجاز پرستی ترک ایرو را دبن بیوی اونای ایریشا لسر کردان سر ریبر کردان چه دکن AKP جی به اونای که باش در دخل پیشا روژاوا کردان و پیشا گلی کرد halbuki ایرو ام دزانن ده هرمی دا لسر روژاوا لسر باشور گلکی ایریشی لهمبر سیویل گلکی ایرو ام دبینن او تشتی که پیوندی کو گلی روژاوا پیجیانا خود دبینن ایریش لسر ویدره هیا ایریش لسر نرخ اولی و سر مزگفت وان هنه تو هلا کی لهمبر بیان ناراضی بونه کی ایرو او کسی که لهمبر فلسطینان آلیکارن لهمبر وان تشتان تجاری را نبون ناراضی بونه آخر روان نبون او جی روا ده او سیاست که ایرو ده هرم دا تیمشاندن به دست سیستم AKP و ایرو او سیاست تیمشاندن و بوی اوناش همی دا شخورا جیکی چه که او هرمی دا به باندور بوه ایرو هم دبینن گلک تشتی قریجو ببی کاری پکته وقت لعفرینی هم ببیجن دار زیتونان همو هاتن چناندن آنین هیلا مرسینی دا روتن تو کسی که را نبو لهندر وانا نرازی بونه که راوان ندا ایرو اگر آلیگر کردان اگر بکار بن دلخواز دلسوز کردان بن او ایریشی کو لسر کردان ایرو یک به یک تیک کرنه گرک لهمبر وانجی رابن نرازی را خرابا بدن ایرو ام ببیجن ده هرم دا و ناب خدا پاره هیه ایرو حتانی روژا ایرو یعنی لسر ایریشی کو لسر کردان آتیک کرنه یک گوتنه کیوی ناتیا گوتنه ایرو لیم دبینه دوی واره دا ایریشا کو ایرو امبیجن فاتح آلتایلیو پارتیا ناسیونالیستا تقاپی او تشتی کو گوتیه لهمبری اون نرازبون رواده ده او جیویان رواده ده او تشتا هانه به دست AKP پیکاتیه زمینه که لآKP را هیلا قاده سیاستی ده او
زمینه کی جرا و بکن بی واره خباتی آنجی بی واره دم دکارن شروع بکن. بله. که بدری zaten AKP دوی درباره دا تشتکی نابیجه yani بگومان لگوری سیاست وی نینه از دخوازم ویب تایبتی işte بپرسم yani ev erişen kuvan roja lehember Şeyh Said hatin kirin de heremi da taybeti le Erzurum'e le dora ve yani akraba zedetirci le deri jiyan dikin tepki ki çava nava gelda çebu tişteki berçav tutkari beji. Rasti iro erişe her mezin ev tiştak velat Parizi nırxel velat Parizi peş derketine doğan heremem da nerazı bun daha zedetir ravada. Yani iro hem de dibinin de hela Erzurum'e da de malbata Şeyh Said her izede le Erzurum'e jiyandıkın. Le evin noktaya da kemasi ki zef zede mezin heye. Duvarı em bebejin ez nikarim bejim nevivi. Eyku nevi Şeyh Said evi ku reçavi de şofinin le ser şopavine ser reçavine fikru raman evi da pektinin le pevi demeşin ev nevivine. İro eyku ve evnaki varis evi em bebejin malbati vahatiye alakaviya maddi nevi henin em dikarin bebejin ev tane varis evine ne nevi nevi eyku le pevi de çin le pevi şopavi de meşin le ser reyavine de fikru raman evi da de çin ev nevine iro eyku le hela sistemi da cigirtine de le pe sistemi terin avana em dikarin bebejin varis evine varasatavi dikarin par verin maddi olarak ama maddi olarak şey nebivi evi kulun serreyavi demeşin evin. Beli, rastı. Li bixat tu yani keseke hem neviye Şeyh Said'i u her vaha em teji nas dikin tu her vaha de reya yancı em bejin li gori er Şeyh Said kariba armanca xapek aniba tu jî duê rêda dimeşî tu jî kesekî wiloyî tu bixwe di nava her wiha xebatên siyasî yê dem partiyê da jî ez te dişopînim dizanim ev demeke dirêj e tu di herêmê da bi taybetî di herêma Serhedê da kar û xebateke dimeşînî ez dixwazim taybetî bizanibim gelo ji bo hilbijartinên herêmî ku sala pêşiya me di meha mardê da çê dibin haziriyên amadekariyên dem partiyê çi ne yani tu çawa dibînî di herêmê da ev amadekarî hene. Bele yani îro bernamekî hatiye avakirinî yani li gor bername eğer ku xebat bimeşe ev gelekî encamê baş bi dest bikevin lê diwarê rêxistinê de em gelekî ev 2015 şûn da va gelekî zêde zayıf ketin ew hinekî xebatkarê em bêjin partî îro pêşengê wî bûn di hereman da di li navendê xebat dikirin ji welat dûrxistin ewan dûrxistin ewan gelekî valatikî mezin çêbû düşünawan da hevalê nû bi kar nehatin yani em vî warê da kêm ketin me düşüna xwe da hinek xebatkarê din ava ne dernexis en tişta ku îro zêde me rihesiz dike di warê rêxistinî da gelekî zêde zayıfin yani de herem de hilbijartina em bêjin dema pêşî de erê hinek şaştî li ser ittifaq û li ser ewan çêbû ew hebûn lê tişta ku herî mezin kêmasî ku herî mezin di warê rêxistinê da çêbû yani em dikarin bibêjin me da ê ku xebatan bikin bikaribin nav gel da
پیشنگی بکن جگر را تو کسی بیوی اونای نمانه دوی وارد آجی که ماسی مزیدنن یعنی تشتاکو هری مزیده پیشی دخت تنگافت که او ریخستن ما تام بس به اونایی وارد ریخستن دا به سرکتی نینن ام اول دوی وارد دا بکار من ریخستن خواه در چبرا درواز کن او برنامه کو هاتیه ایرو دوین ام در اندام خواه همو به هلا گل دا به هلا هجبارتن دا امی درخن هوله بیان به اونا کی اگر کو سرکتی پیک بینن به اونا کی نرخ دموکراتیک و به اونا کی ریخستنی پیک وره اوی سرکتن چه بن لی وان کماسیان وان وار ریخستن دا کماسی خواهد تمام نکن ام وقت هلبجارتن دنیجی ام دیسام سرکتی نبن. Peki çima او kemasi ku hum bahs dikin ser nayê sekinandin? او کماسی کو ایرو چه دبن yani de hereme da iro eko xabat bimešinin kesrek neman hineki be ev derkete em bêjim gelekî êmey ku îro derketine tu tiştekî wanê wer berçav tu cezakî ji tu nebû gelekî wan rabûn viyan ji xwe re kirin ew ji heremê derketine herem temam yani tu dibêjî yê ku hinekî bi tecrüben bû di herêmê da berê kar dimeşandin ew ji herêmê derketin çûn niha rêxistina herêmê zayıf ketiye. Niha rêxistina herêmê tamamen em dikarin bibêjin bi înisiyatîv ve sistemê ve kar dikin wan kesan dimeşînin. Wana jî bi serketî nabin yani ey ku bi ruhê xwe bi fikr û ramanê xwe bi vî rêxistinê baweriya wî tam nebûn nikarin van xebatan verin. Li hemberê êrîşan ancak ew kesê ku bawermend û baweriya wan tam dikarin li hemberê êrîşan bisekinin. Yani em dikarin viyan bîyî ew nayê teambar bikin. Îro di demê nodî de em dibînin êrişê daha zêde hetanê 2010 der partî ew lê ew kesê bawermend van êrîşan li hemberê van êrîşan seknekî dikarin ravanda divî seknê da jî serketinê gelekî baş çêdibûn. Yani di nav gel da jî wan kesan û çawa ew pêşengê ku di nav xelkê da dikaribûn li hemberê êrîşan derxwedan dikirin bawerîkî mezin di nav gele Kurd da dan çêkirinê îro divî warê da di hêla bawerî da jî şikinandinekî çêbiye yani xelk evê ku hatin li ra hatin hilbijartinê xeletî û kêmasî wan di nav xelkê da jî gelekî şikandinek mezin çêbû. Wek em dikarin bibêjin me erê îtifaqê gelekî baş çêbûn dema ku îtifaqan çêbûn em bibêjin hinekî hatin hilbijartinê êriş dema ku hat ser wan revîn hinekî çûn nav partî sistemê da bûn îstifa kirin jê qetiyan çûn wek partiya AKP da cî girtin eviya jî îro di nav gel da bêbawerîkî mezin çêkiriye xelk divê ew kesê ku roya teng li hêla min nebe ez wan kesan naxwazim divê warê da eger dema pêşî da de warê hilbijartinê da van şexsiyetana derkemin pêş xelk jî bi wan bawer dike ew ê dîsan vegerin li ser rêxistina ser alîkarî û desteka xwe Peki Keke Bedrî yani di çapemeniyê da jî ez dibînim yani bi rastî tiştekî wilo heye yani ji kesên ku berê di nava xebatên em bêjin HDP da HDP û Dem Partiyê da cêgirtibûn diçin tev li AKP dibin yê wilo hene di herêmê da. Belê dehan kesê wer çêbûn îro em ew dibînin yani van kesana gereka îro
yani demi peş de evvelki beremdatiya parti dahatın duhastın ne kesbin endamı parti yani eva parti ki da nırxeki büyü evnay hebu ki tenas dike ki kefirete yani yekin menas nekra meni tarvukra endam İro em ki te seri lime dixed em divin ser seran ser biçi evnay te em nizanin. Yani de sistema endametiya partiye de jî tu divê jî çewtî hene ne? Mutlaka yani. Evvalatiya çi bu? Evvalati hemu qadan da bu bandol. Peki pirsekî şexsî kekê Bedrî yani di hilbijartinên pêşiya me de tu weke şexseke endamê dem partiyê ewekî te heye niyetekî te heye li derekî bibe berendam. Ha da xazî ki evnay çi ne bu? Hêla xebatan da eger ku ew bibêjin ez dikarim xebat û alîkarî bidim wan tişta ku ji min were xastinê bîyî ewnayê çi bêjin di kîjan qadê da dibe bira bibe li ser vî xebatê ez dikarim alîkarî peki yê ku dixwazin bibin berendam yê ji bo şaredariyan hene di wê aliyê da zehmetî nayên kişandin rastî îro yani ew profîla ku em mêze dikin ew ku serlêdan çi bûn qasê ku em dibîstin têrê nakin yani bi rastî erê tiştekî baş e herkes pira serî lêxe ama li vî gelê ra jî ihtiyacî pêwîstî bi însanê ku vî barê dikarin hildin di wî warê da dikarin xebat bikin di hemberê pirsgirêkan bibin bersiv wan kesan divî demê zor û zehmet de werin ew ê demê pêşiya me da jî pêşveçûn çêbe lê di vî warê da temsîliyetek bi vî karê dema ku çê nebe roj bi roj şikandin çêbe ew ê zêde zêde tengasî me derken ev çend gotinê dawî bi taybetî me xas em ser bijartinên herêmî çend gotina ji we bibihîzin ama esas armanca me ya bernameya îro ew êrişên qirêj ku li hember Şex Seîd hatin kirin me xas em helwesta te bigrin spas dikim kekê Bedrî bi rastî helwesta ku serî da me got yani Kurd gerek li hemberê êrîşan li hemberê nirxê wan li hemberê rêberê wan û çê dibin yekîtîkî xwe çê bikin li hemberê vira seknekî rava bidin wî demê ew êrişê bi vî qirêcayî bêhurmetî ku bi vî karê car din dubare nabe em viyan hemû gelê me dixwazin û ne ew kesê ku îro ji ger rabûne mal îro rêberî kirine di vî warê da jiyana xwe dane ew ne ê malbatanin ewana ji wan şexsiyetena aîdê gelê xwenin xwedî derketina wan jî aîdê gelê wan e em ewa ku îro sekna ku gelê Kurd rava da nerazîbûna ku rava da em watekî mezin bi silav dikin divêm gelekî bawerîkî mezin daime îro fena demê pêş da jî îro ra herkes di şûna xwe da kî şûna xwe rabe em li Kurdan êriş bikin gotinên nexweş jê ra bêjin Kurd jî sustiyê xwe bernexwar bikin ew Kurdanan nînin îro Kurd di her qadê da dikare li xwe xwedî derkeve tenê em kêmasiya me ku heye îro di navbera me da yekîtîkî tune ew yekîtiya xwe jî em dema ku ava bikin di herema xwe da di rojhelata navîn da jî em gelekî tiştê baş ew ê derkeve hortê dema Kurdan e lê Kurd tenê li xwe xwedî derkevin xwe daxin pêş vî ewnayê seknekî ravadin pêşveçûnê gelekî baş spas dikim kekê Bedrî
دمی پیش تاجی امی سر اکران آروار تیوی بواره برنامه آن چه بکن سر مجار اندن امی بسکنن سپاس دکم